sisi tunasema hivi, upande wa vita, hatuko upande wa vita katika uchaguzi wa Olkalau. Na tumeongea na watu wetu, na ndio hawa kina mama, sisi ni watu ambao tunapenda amani. Na tunasema hao ambao wanaleta vita wasitiunganishe kama chama cha UDA na hizo vita. Sisi sio watu wa vita, tunafanya kazi kwa bidii, tunaomba kura kwa unyenyekevu. Watu wa Olkalau wenyewe wataamua, na kwa hivyo maneno ya vita wasituingize hapo, na propaganda ya vita wasituletee. Si ndio? Wasifanye nini? Wasituletee propaganda ya vita. Hiyo maneno ya kuenda wakiharibu billboards za candidate wetu, sisi hatutalipisha. Tunasema wao wafanye nini? Washindwe. Kwa sababu Mungu yuko, sisi tumejitolea, tumeomba kura, tumefanya kazi, na tuna imani ya kwamba ataibuka mshindi tarehe 16. Si ndio? Negoshaina nao. Negoshaina nao. Na hizo turoga tore ado ake. Ado ake.